بله جاري كان دما خوش ببنرين هجا ما قلت د ساعتا دوامين او ساعتا نويا برنامج خويا روجا دامي في جاري دم جارين سركه ينتقل داريم هم روشا لهرمي هم روشا لكردستاني و بطيبت مترسيا لسر يلي مي شنغالي و اف مترسيش بوكو جوخلي ورا راكرن وي خالين بيوستين كود في بيكرن بچاوي هم لناوا عراقي و هم جيم لناوا يلي كرد كواجوي که هستیاری انجام میشین روشی که هستیاری بچاوی دی به آواکرنج بو مجارا شنگالجیم اف مجار امی دوی ساعت ده به میوان خوین هجام امی بو بینرین هجارا پار بکن لی اوجیم پشتی بین آب بری بینرین هجا د ساعت دسپیک ده ما هولدا کو تکیلداری جوینا کوش نشکابه باشر سلیمانی یا باشوری کردستانی هات لدارخستن کو فرمانداری گشتی قصدی مظلوم عبدی دیگه سروکی کتین اجتماعی کردستانی یعنی که بافل جلال طلبانی و هر وها قبا طلبانی جوینک بیک آنین و پشتی و جوینجی و جاریم هم مظلوم عبدی و هم جیم بافل طلبانی دیگه و جاری تنبارک هفدیتنیک بیک آنین لگوری کو آگاهی که چپامنی ده هاتن پار بکرین هات گوتن کو ناوروکا سرکی یا جوینا کلیگل تنبارک بیک آنین خانم پیمانا بیستونه چلی یا ده نابرا هیزن سوریه دموکراتیک قصدی و هر وها حکومت دمکی یا شامدنه و هر وها جبو تنبارک جهاتیا گوتن کو ده هنک مجاران ده پیمانا بیستونه چلی با اوه که درنگی بریوه دچش بویه که خال به سر خالیم پیمانی جاره کردن نقاش هاتنه کردن و شوازی پیشکتنا و پیمانه جی گفتگو هاتیه کردن لینتنی اف مجاره کو به طایبتی کلداریم خالیم پیمانا بیستونه چلی هاتیه نقاش کردن گلک مجارین دنیش بو اولکاری با آوه که گشتی جوین ده هاتیه نقاش کردن دیده ما پیش داشت خواهد یک به آوه که گشتی رایا گشتی ره ورا پاروکرن لی هم وقتی ویه که وی جاره باکوری کردستان جی پیواجوه که گم هاتیه پیک آنین هیا که به انسیاتیفا ریبرا بو به پیشنگتیا ریبرا پو پیواجوه تیمشاندن لی کمک مایا سالا که وی دسر بانگا ریبرا پو را درباز ببه لی حالی حاضر دسر عرده تشته که کجا آلی حکمتا دسترات یا دولت ترکیه و پیک هاتیه تونه ده وی بشا دسپیک یا برنامه خویا روجاف ده امی حول بدن کم پیواجوه کل باکوری کردستان بریوه دچه انگو بریوه تی مشاندن دچه آسته ده یا پیامین کو ایرو بطایبت لیدرین پارتیان ده مجلسین کومین مجلسین خوین لپارلمانتوی ترکیه ده گوتین دوی چجه وره فهم کرن جبو وی کجیم میوانه که می هجا پارلمانتری دن پارتیه حوال سرحات ارم بمرا آمده یم حوال سرحات شوات خوش بم شب باش مرحبا جوار بلا اول سرحات ما بریا کو ام بین گلتم خیراتنا تبکن مهنه که تکیلداری پیواجوی انک خال بدارین خوره پار ودکر هر تکیلداری ویه که ایرو کومین لمجلس ترکیه جوینا کومین پارتیان هبو گلک داخلی هبون از دخوازم اشاف ام به هفر هنه که وان پیامین کو جوان کومین جوینا دکتیم هنه که زلال بکن به وان پیامان تی خواستن چه بدن کو بتایبتی سرکوماری AKP اردوغان دبیجم جبو تروریزی و تعویض نین داین انگو جبو تروریزی و تعویض نین داین لگوری و دوی پیواجوی ده به وان گوتنان بتایبتی گوتنا و یا تروریزم لهمبری کتاب کار آنین جبو کتاب کار آنین اف یک جبر کو تناس کرن بکار آنینا وان تیگینان به تایبت جبو جواکا گلی کرد باندوره که بچه آوائی لپیواجوی ده کرن کو که مکمایه سال دیسر بانگاری بر اپورا در باز ببه راسته یعنی نا کمیسیونک هات و آوه کرن او کمیسیون راپورا راستی اشکره کر راپور راستی نه بدلی گلی کرد و لی پشتی یعنی اشکره کرن راپوری راستی گلک نقاش هاتن کرن لی پشتی راپور راستی سرکومار اردوغان yani bahsa ve evkecekir ku ev perskereka Kurde ve perskereka teröriye ev ve perskereka terörü gereki
بیچاره سرکرین بله به وی آوای ایجاد که به وی آوای تینه زمان لی از راستی yani به وی آوای از شیروت کم وسا تخمین کم yani ام اندی نزی هلبجارتنه دوند جبوی کو بریا و هلبجارتنه براستی اردوغان جی کو رای گشتی لی بورین خود خوازد تکنیک بابا سرات پرسیه که تکنیکی دبن بله جبوی کو رای گشتی جی اکنا بکه جبوی کو دنگ خو yani هندانه که رای خو هندانه که براستی دوی چرچوه دیجی yani داخوه yani لی yani در راپور داجی وک yani درکت فهولی yani نزکاتی AKP و MHP براستی yani به وی آوه که او دخوازن yani ve perskereka Kurt wek tarif nekin navî nebêjin بله ji bo çareserkirina perskereka Kurt kîjan xal bê qebûl kirin wek zimanê Kurdî bê qebûl kirin wek hinek gavê demokratîk bûyînê bavê navetin yani behsa vana nakin bi rastî ew dixwazin wek dibêjin ev rapor piştî vê raporê armanca me bi dawîkirina wek nav newnika dibêjim dawîkirina terorî بله ev pirsgirêk ne pirsgirêka Kurda ye bi vî awayî lê nerin û dixwazin bi rastî de dema pêş de jî yani ev îhtimal jî heye ev rîskekî heye jî ku dema pêş de ku ev di nav vê rapor de hinek xal hene ji bo ku qebûl nekin gav navêjin gavê şember navêjin ev risk jî heye yani niha ev gotinê wan bi rastî ji bo ku bingeha vê sivê roj bingeha vê hazir bikin ku yani hinek astengî jî derxin yani بله ji bo wî jî bi rastî ev gotin tê wê wateyê jî yani ez بله karim یعنی تو tîpiye دبیجی هەواڵ سەرات تو دبێژیم ئەف گوتنین وێ پشتەردیا وێ هەیە دەبە کو پرانسازیên wan hene dibe ku li ser hinek xalan li hevkirin bi me hepêre nebe û bi vê awayê hilbijartinek pêşwext pêk were lê her divê çarçovê de bibûre serat her divê çarçovê de îro me dît ku serokê MHP Devlet Bahçeli li gel Numan Kurtulmuş jî serokê meclisê jî civîn pêkanî her wiha di koma civîna partiya xwe de jî got derfeteke dîrokî ye lê bi rastî هم باورن کو لگوری وی که تفگر دکن اگر کو درفتک دیروکیه ya ez diyabêjim bi rastî yani bendewariya me ye ku vê pêvajoyê cuda ye bendewariya wan cuda ye nêzîkatiya me cuda ye nêzîkatiya wan cuda ye nêzîkatiya wan bi rastî ya wek yani armanca wan tasfiyekirina siyaseta Kurda yani ev ya yani zalale gorme zalale yani de gava destpêkê de jî bîst û di du cotmehê wek serokê wek MHP çi got Devlet Bahçeli got bira Birêz Öcalan were meclisê biaxive vîya got piştî wî got mafê wî hêviyê heye îro jî got wek lazim e ku statûya Birêz Öcalan bê zelal kirin dem van tişta tîne ziman dem tiştê ku yani em rastî tîne ziman lê gotin û kiryarê wan nevek heve bi rastî yani ev ya nayê qebûl kirin em dibêjin nîndî ji bo gotina wek zikê me têre ew qasa hûn tişt diaxivin tişt tînin ziman hûn hinek heqîqetê hûn dibêjin em qebûl dikin lê ka derbarê vîya de gavek şember tên avêtin na em dibêjin yani wek raporê da jî hinek tişt hatibûn qebûl kirin xala şeşemîn û heftemîn wek ji bo ku çerçeva yasaya taybet bê derxistin û ji bo yani wek statiya Birêz Öcalan wek berê jî dihatin yani axaftin dikirin raporê da jî vane hatine zalal kirin em dibêjin serê sal û şeş mehe belkî sal û nîv e derbarê vîya de îndî ji bo ku gavavêtin pêş yani astengiyê gavavêtin heye tı evkî heye astengî heye tune yani îndî gotin ne bes lazim e ku îndî gavê pratik bavêjin pratik bavêjin ku em jî pê bawer bin em jî bibêjin ev pêvajo wê dewam bike wê baweriya gelê Kurd jî pê bê raya giştî jî wek yani hêvî ve wek yani bawerî bi gel bê lê yani gotin heye
le pratik tine. بله شخو هر Yani ji bo بله اول سرت ایرو هر تکلداری وی که بریس طلای حاتم olار جی افسر کدام پارتی گوتو بو اری ام پشتوانیا گوتنین باهچلی دیکن لی ام پراتیکا ورسر عرضه دخوازن yani edi گوتن به فایده هر ده همان چارچوبه ده نها بانک تکرین کو پیواجو ده مجلس ده ورمشاندن ل گوری و جبو گاوا یکمین آق قانونی دیوید چبه جبو ویکی ya ji bo vê yekê bi rastî yani beriya gavavetina yasayê yani gor me ji bo ku ev rapor hatiye kabul kirin o gor raporê jî hinek yasa bê derxistin. Ji bo ku ev yasa hem ji bo ku gavê demokratik bûyînê bên avêtin بله lazim e ku mekanîzmakî bê ava kirin di nav vê mekanîzmayê da wek siyasetmedar hevin, wek hukuknas hevin, wek bürokratê devletê hevin ve yani ev komisyon mekanizmek bê ava kirin ku vê yani wê navaroka raporê bişopînin takip bikin gelo ji bo vîya ew kingê gav bên avêtin wek çavê sêmin jî lazim e. Ya didiya ji bo ku di raporê de jî hatiye nivîsandin pêwîst e ku destpêkê da carek zû ji bo birêzê calan wek mafê hêviyê bê kabul kirin. Tenê ne mafê hêviyê gava ku bê kabul kirin eviye nayê wê wateyê ku wê birêzê calan azad ve. Em dibêjin ev mafê hêviyê bê kabul kirin derbarê viya da yasa bê derxistin lê beriya viya yasaya taybet ku derbarê yasaya taybet da wek naveroka wî zalal bive yasaya taybet bê derxistin di nav vê yasaya taybet da jî ku şerê 40 sale ku dewam dike wek birêzê calan jî dibêje di zemîna şer û pevçûnê em derbasî zemîna siyasî hukukê divin lazim e ku ev encama 40 salî encama vê şer û pevçûnê ji holê rabive. Ew jî çi ye di nav vê yasaya taybet de bi rastî wek endamê rêxistina endamê tevgera azad wek rêvebirê wî endamê wî hemî bi awakî tevlî jiyana demokrasî û civakê bibin azad bibin wek yani bi vê awayî yasa bê derxistin wê nayê kabul kirin yê ku kategorîze bikin yê ku hatine suçdar kirin yê ku qet yani bikar yani sucê wan tin hevin bi vê awayî bê kategorîze kirin bi rastî ev nakeve meriyetê nayê kabul kirin ji bo wî em dibêjin di xal girînge yek xala yekemîn yasaya taybet bê derxistin di nav vê yasaya taybet jî bê şert û merc yani bêjin yani endamê tevgera azad wek rêvebirên wî wek hezkiriyên wî wek sempatîzanê wî wek yek propaganda wek wê derbarê wan de lêpirsîn hatve vekirin wê ku doz heve hemî bikevin ku gava ku ev yasa bi vê şeklî bi vê rêwrewazî bê derxistin bi rastî Birêz Öcalan jî wê azad bibe. Yarkardinê ku tenê mafê hêviyê bê kabul kirin ev maf nayê wê wateyê ku Birêz Öcalan azad bibe. Ji bo wî ev kritik e ya sisiya jî bi rastî wek yani xalê sêyemîn jî hene lazim e ku yani ev politikayên qayûm bê dawîkirin derbarê wî de jî yasa bê derxistin derbarê ku xwe îfade kirin ji bo azadiya çapemeniyê hemî xala da bi rastî lazim e ku yasa bê derxistin. Niha heval serhat bi taybet divan demên dawiyê de hema bi destpêkirina pêvajoyê re gelek tuhmet li ser partiya we Dem Partiyê tê kirin û tê îddia kirin ku bi hikûmetê re dîplomasiyeke pişt deriyê didem meşandin. Gelo evana çi qasî rastin em gan bêjin ji bo van îddiayan hûn çi dibêjin? Hûn çi qasî girîng dibînin vane? Ya ez viya bêjim bi rastî yani sal û nîv e ev pêvajo berdewam dike. Car carna bi rastî yani
li ber raya giştî hinek hevdîtin pêktin car jî pişt derî hinek dîplomasî jî bi rastî tê meşandin. Yani eviya gor rihê vê pêvajoyê yani pêwîst e ku hinek tişt wek ber işte yani çapemeniyê raya giştî bên yani nîqaşkirin lê hinek tiştî bi rastî wek yani xwediyê vê pêvajoyê yê ku vê pêvajoyê dimeşîne yek Birêz Öcalan e dewletê ra her tim têkiliyê daye û hevdîtîn dike danûstandin dike ya didiya partiya me jî bi rastî bi awakî eviya ne yani ne lê evke yani car hevdîtin pêk tîne rast e lê ev hevdîtinê ku wisa pir veşartî ku raya giştî ku naveroka wî nizane tiştek wisa nîne yani ez vîya karim bijim tiştek şeffafî û zelalî derbas dibe. بله بطبیعت اول سراتش بود چه من افیک جواب پرس کرد ناو کسی که خواب بوک مخالف جد دیدن نشاندن نوا ترکیه نوا جواکا ترکیه بطبیعتی پشتی هما وی پیواژوی و جاری نرینی وان هاتن گوهرتن و جاری هاتا گوتن کم بازرگانی یک لسر باشاروجا ترکیه تکرن yani دوی آستی داشت بکو افتی گشتن با آوای که گشتی جهالی وره راکرن تشتا پیوسته دوی بکرن چیه؟ Yani برای کی من او پرس جواب کرد. Ya rast e birastê yani niha ev pêvajo ji bo ku piştî vê saete ku em yani em derbasî qonaxa diyemîn bûne ji bo ku ev pêvajo dewam bike û bigê encamekî lazim e ku yani bi Birêz Öcalan re bi rastî bi awakî şeffafî ev hevdîtin pêk pê wek şert û mercê Birêz Öcalan bigihare Birêz Öcalan bi xwe derbarê vê pêvajoyê da bi her kesî baxife wek çapemeniyê ra wek bi raya giştî ra wek partiyên siyasî ra wek evê ku mejiyê wan nezalalin wek hukuknasa ra bi hemiya yani Birêz Öcalan rû bi rû bi wan re biaxive vê pêvajoyê yani derbarê vê pêvajoyê de berfireh biaxive û bîne ziman çi ye gelo çi nîne çi tê axivandin li pişt derî çi diqewime bira wek muhatap Birêz Öcalan e û Birêz Öcalan bişefev. Ji bo wî jî lazim e ku şert û mercê wî biguhere azad bive şert û mercê azad da van hemî van ev nîqaşa Birêz Öcalan ji bo van nîqaşa bive bersif û bi şeffafî ev pêvajo dewam bike. Yani yani wek rastî karûbar dikeve ser milê me jî yani piştî vê saeta wek rapor eşkere bû rapor dawî bû lê pirsgirêka Kurd hêj bi dawî nebiye. Eviya ev rapor destpêkekî ye lê ne dawiya vê pirsgirêka ye. Di alîkî da wek müzakere dewam dike di alîkî da jî têkoşîna me wê dewam bike yani raya giştî jî yani yê dinê jî partiyê dinê jî bi her away gerek vî away lê binêre nêzîkatiya wan jî bi vî awayê ve. بله شخص از هم هر تکلداری ویه که به طیبت تکلداری اف هلوستا کسین که قاش مخالفت دخوازن ترکیه که دموکراتیک ترکیه که همچنین دالی عدالت و آشتی ده پیش ورم هر تکلداری ویه که ده تکلین پارتین و به طیبت پارتیل گلوان پارتین مخالف رم لسر آواکرنا دموکراسی لولات ترکیه ده چه آستی ده تیمشاندن آنگوان بشین جبوت اف مخالفت ترکیه حتی نها و پیواژو و که پیواژو که کم ام بجین بازار دبینه آنگوان بجین جبوت ترکیه و که پرزیری که دبینه آنگوان بجین نخوازن تام با اوای که اکتیو تده کار بکن. یا از ویا ویژن براستی یعنی صداموی یا یک دولت یا دیمین دستلاتر AKP'ye. Yani 33 sala Birêz Öcalan dixwaze ev şer û pevçûn dawî bive yani tekoşîna gelê Kurd derbasî zemîna siyaseta demokratîk bive lê 33 sala ev dewlet bi rastî ber xwe dide naxwaze ev pirsgirêk bikeve zemîna siyasî hukukê. Ji bo wî wek ev dibêjin mesela 16 mehe wek Birêz Öcalan dibêje ya ez dixwazim vî şerê bi dawî bikim. Em ti tiştek jî naxwazin em dibêjin ev şer bi dawî bive û em tekoşîna xwe di qada siyaseta demokratîk da
بمشینن لی جبوی ویاجی وک یاسا بدرخستن لی حکمتی براستی برخود ده وک یاد ناف بشه دولت داجی ناف AKP داجی وک هزک مازن هیه کو اف شر بداوی نوه بله کو د زمینه سیاست دموکراتیک تا اف پرسکریک نه نقاش کرن نه چاره سر کرن جبوی او دخوزن شر وک 100 ساله به قاوس به قیران و به قریزه دخوزه خو آوا کری اف سیستم دخوزه به وی آوایش دوام که لی یه مخالف جی براستی ترساوان جی اوه کد ویژن وک دم پارتی وی پشتی وی پیواجه وی به AKP را بله به هفرا وک ببین شریک به هفرا بکوین هلبجارتنه وک یا تشتک وسا تنه یعنی تشتک وسا ام بسری وان ناخن ام او نک او اواکی ikna navin yani birastı hükümet şi iknanine devlet şi iknanine muhalif şi iknanine ya em dvejin ya em dixozin ve siyaseti di mecraya di zemina siyasete demokratik de bimeşinin tekoşina me bidawi nave ve devam ke 15 sala pratika me şkudu yani pratika men nişan daya بله pişti ve saate de ve pratika nişandın ku devlet gav naveje ku hükümet gav naveje ku di pratike da یا وک گاوی چمبر ناویجه که دیسا سکنه خود دوام بکه که شر و پفچون و قاوس و قریزه بخوزه یعنی امی بچاوی تف بگرن حتی نه ام بچاوی ام تف گریانه سکنه ما چیویه نرینا ما چیویه پشتیس به ساعت جیوه و ام ویا بیجن یعنی گاوه که AKP دواری دموکراسی دا واری چاره سرکنه پرسکریکا کرتا دو گاو باویجه ام وین آلی کار لیویا نایوی واته کو ام وقت ده البجارتنه دا ام دست پشکری بدن AKP یا یعنی حتی AKP و پرسکری که کور چاره سر نکه وقت ماکازاگونه نگوهارینه یا جی ماکازاگونه که نو نه آفرینه براستی ام به تا وایی yani sekname zalale 40 sale sekname çave pişti ve sadece o sekname o yani fikri me yani eşkere em viyavay devam kin em dvejin بله ya gava ku ev perskirik beçare serkirin ya nefese her mazın ve muhalif partiye muhalefet ve nefes bigirin jiboy wan baştire ve net demokrasi net ene jiboy kurdaya em dvejin millet Kurdistan'ı perskireka Kurd beçare serkirin li millet Türkiye jî wek demokrasi be ava kirin بله wek adalet be بله jî yani wek evkamen dîtina me ev e yani. بله ناول سرهات دمام بطيبت يجبو بشيء كمين بطيبت تكلداري باجول باكور وقتان دي اما بشا قديا اللي استخوازن برسكي جتابكم هر تكلداري فيها كبلاف جو كن نيرين كتابه نها دداويه ده افني زي صاله كما قلت بشتي بانجي اف بيواجو دمريت دي ان قلت هاتيا راغاندن و لسر اردجي جالی تفجیر آزادی کردستان و گلک گاف هاتنا آفیتن که وقتی گاوین دیروکی تین بناف کرن اگر که ام لوی کرونولوژیا هی ام تماشا بکن دوی و پیواجوی حتی روژا ایرو انگو و سالی ده چوا پیناسه بکیم Ya ez viyabêjim rast e yani gavê şember hatin avêtin wek birêzê calan bankir wek tevgera azad gelek gav avêtin lê heta niha bi rastî wek ez gava din jî min got gavê şember natin avêtin lê ez viya bînim ziman wek desthilatdar AKP dewlet tik gavê şember navêje jî wek birêzê calan biryarek yani biryarek daye biryarek stratejik ve devam bike ji vê biryarê wê gavek baş va navêje ji bo çi wek birêzê calan divêje kî niha tirsa dewletê çi ye wek gava êrişa rojava bû gelê Kurd li cîhanê hat gelhev çek destê wan da vû gelo na di alî dîplomasiyê da di alî rêxistinê da û di alî yekîtiyê da gavek mezin avêtin gelek wek destkeftiyê wan çêbû newsa birêzê calan jî divêje ez heta dawiyê wek dewlet çi dixwaze çi fehm dike şer û pevçûnê fehm dike lê ji çi ditirse
وەک دیپلۆماسیە کوردات ترسە لە سیاسەتە دموکراتیک تا ji Kurda ditirse, rêxistina Kurda ditirse, ez ê heta dawiyê li ser vê zemînê, ser vê xetê bimeşînim, ez ê dewletê bînim zemînekî, heta dawiyê jî ez ê di vî warî de têkoşîna xwe pêk bînim. Ez karim vîya bêjim. Yani em ê di vê xetê de heta wek Birêzê Calanî dibêje, em ê heta vê de evkê de em ê têkoşîna xwe pêş bixin û mücadele xwe bikin. Em ê gavek jî paş ve navêjin. Devlet jî kîjan ew dîtirse em ê di wê xetê de dewam bikin bimeşin. Belaval Serhat Eren parlamenterê Dem Partiyê bi meramade Belaval Serhat ji bo bejdarbûna te û van nirxandinan gelek spasiya te dikin. Spas xweş, şev baş. Belê bînerên hêja di beşa destpêkê ya saeta bernama xwe ya Rojev de me rewşa pêvajoya li Bakurê Kurdistanê û bi taybetî îro peyamên ku ji nava Meclisa Tirkiye derketin me xwest em zelal bikin ev peyam çi pişt perdeya wan hene dixwaze çi were gotin û pêvajoya ku niha li Bakurê Kurdistan û li Tirkiye tê meşandin di çi rewşê de ye di beşa duyemîn a vê saeta xwe de vê carê em ê yek ji mijarên herî serekê yên ku niha weke Rojava Serekê Gelê Kurd lê hatî ew jî rewşa li Şingalê ye ji bo vê yekê jî mêvaneke me ya hêja heye ku ev jî ji nêz ve hûn naz dikin Birêz Feleknas Oca siyasetmedara Kurd li Ewropayê nihal pêşiya me ye. Heval Feleknas şeva te xweş be? Xweşî se şeva. Heval Feleknas ev çend roje êdîm yek ji Rojava Serekê hema bije ya civaka me ya gelê me bûye rewşa li Şengalê hema êdî her siharekê ku ji xew radibin dibêjin gelo tiştek bi Şengalê hatiye anna yani geştiye bi vê asê niha rewşa li Şengalê bi taybetî du çawa dibînî çawa din rixênî hem gefên ku hey û hem jî liv û tevgera li derdora Şengalê. Belê serî destla rêzê xwe pêşkêş dikin. Bi rastî jî em spasdariya xwe dikin ji bo raganina azad ku demek wisa dîrokî de demeke ku dîsa çavê dunyayê jê re girtiye ku raganina azad rewşa Şengalê têne pêşa çavê dunyayê û pêşa her kesî. Mijareke gelekî girîng û dîrokî ye. Yani ev ne rojekê ku îro pêk hatiye ev heftû çar ferman ev fermana heftû pêncemîn e ku gorî ku herkes bas dike ser civaka êzdiya pêk hatiye. Timû dayîm di dîrokê de hedef civaka êzdî bûye Şengalê bûye li hemî demek ku êzdî dijîn hedefê de bûn. Lê tiştekî girîng ye gerek em bêje gorî ku dibêjin heftû û pênc ferman. Lê dibe ku dehan sedan fermanê din hebe ku nehatine nivîsan. û her demê xwastine êzdiya hin ji heremê ji ziman ji çanda xwe her demê xud bikin hedef tê girtin. Di rewşeke wisa de civaka êzdiya timû dayîm ji bo aşîtiyê ji bo yekîtiyê tekoşîna xwe kiriye. Lê timû dayîm civaka êzdiya diben van zexta de tekoşîna xwe berdewam kiriye û çok dananî 2014 pêşa çavê dunyayê ev fermana ber çavê ya herî zindî li ber çavê me û îro 2014 ev ferman bû. Îro 2026 careke dinê Şengal navenda wê wê de ferman bû îro bi fermaneke nû rûbirû civaka êzdiya. Ew jî me tirsenê gelekî mezin ser Şengalê tîne ser gelê me li derê tîne. Em dizanin ev bestiyekê mezin e divê pêvajoyê de taybet hedefgirtina Şengalê ne ji rêzê. Em dizanin dema fermana Şengalê çêbû ji bilî tevgera azadî em bibêjin hetanekî gîrêlayên azadiyê xwe gihandin Rojavayê Kurdistanê bi hawara Şengalê veçû. Koridorê însanî ava kirin. Bi dehan sedan kes cangorî dan ku civaka êzdiya rizgar bikin. Îro tesadüf nîne ku dîsa aynî ew xeta Rojavayê Kurdistanê hedef hate girtin, êriş hate kirin û îro dîsa berê xwe didin Şengalê. Ji ber wê kê ev metirsinekê ku ne tenê ji bo êzdiya ji bo her kesî berdewam dike û em gereke bizanîbin civaka me ne civaka beriye civaka me civakeke birêxistinî ye wê çawa 2014 têk bin wê îro dîsa têk bi wan êskêwan. Belê heval Feleknas niha min got ya rojana têkildarê rewşa Şingalê civînên ku pişt perdeyên wan êdî zelal dibin civînên ku êdî hatine li darxistin û vê carê metirsiya nîqaşên ku di wan civînan de derketê jê êdî her ku diçe zelaltir dibe û ev yek jî asta metirsiya li ser civaka me ya êziya Şingalê hîn zêdetir xwar dike.
دوی چارچوبه ده هری داوی لف او تفگره که ارتشا عراق جل در دورا شنگالی پیک هاتبو حتی بانگوازی هاتبون کرن ایدی چکین کو دست گلی می جواکم ازیا شنگالی یا کو به خواج فرمانا شنگالیا دو سی طبقه 2014 پاراستین دخوازن وان چکان بگیرن نها گرتنا وان چکان دست جواکم ازدی کیلومتر سه که بچه آوای دا آوای آنگو داخواز وانیا سرکش ویه که چیه راستنا ازدیا دستی وان در که نا شنگال دبن هزا یه بشه یه ششینده شنگال پیک بینه چما ام دبیجین گرینگیا ازدیا بخوا پاراسنی هر کویرو ازدی بخوا باوری خو خنین ازدی خو برخستن نکن کیمایا خو پاراسنا خو به دست ازدیا نین و کیما به پاریزه مدیرو که دید در 11 چوابو ایرو جاره کدنی تنج ازدیا را تشتکی اکو باوری ازدیا پیوره جواک خو پاراسنا خو رخستنا خو جبروی که جاوی ازدیا نبندی به هنگ کنه ازدیا را شر بکن تکوشی نکن ازدیا به خود تکوشی نخواب که کچو خورتن ازدیا کو پشتی فرمان خو روزگار کردن ندم بیتن کو شینه بکن زیده تر تکوشین و برخودانی دانا آوا کردن محاله خود دتا خانده دگندان ده رخصنه خوش نو به دانا آوا کردن جیانه که نو دانا آوا کردن خب پاراستنه خوب آنین جبر چه؟ او خو پاراستن نل هم بری شر عراقی بو نل هم بری کسی که نیکو شر بکرن لجبوی تنی پاراستن خو جواکا خو عرنگاری خو او چک کردن این روژه گارانتیه جواکا ازدی او چک وادن یه بشه یه ششه یکو باور دوید فرمانه که نیکو نه پیشه وان کودکاری به پاریزه جبر وی تشتی که گلی که باکش دبین گره که هیزن لشنگال درب کبن باشه تکچو خورتن شنگال چه ود هندری شنگال کاری در بخینی یعنی کچو خورت کلو درش دایک بونه مزه بونه و چه ود کاری ونه کجو در بخی سوجک نکنه اساس کو سوچ کری حکومت عراق اكو بحزاران چتين داعشه او جوار عفوا جوار درخست وان بردان جال دنبر در دور شنغالي او بندن عربه برخستن دكن او چتين داعشه اكو جسوري ربيانا هاتنا الوي در دور شنغالي خبجي كرنا تبجنك الودري هي امجنك ببيجي كل شنغال در دور شنغالي زين كو بشر اي چتين داعشه جلكي هدي زنديد بندت كبنا هولي اب خوجي مري ببيجي نختك ترافيك ام بيجي يا دبلوماسي ثاني يعني بيقولي باوريا من اب بالسياسه رجعي كردستان بيجي غريداي سياسه سوريا بيجي غريداي هدف إيريشي كو عراقي وإسرائيلي أمريكا نقاش وان دي صاد هندري عراقي دي سياستا كو هي نكاري بحكمتها كأمامك بل يعني هون بيجن دنا حكمتها دا برشبونه بل اول فرق ناسون بيجن اف بلان استراتيجيين كو ين هيزن مازنين كو هي اف جهنه كي غريداي وي لي فيجاري خوازن جواكا ما بكن قرباني بطيبتي هر دوي چارچوبه دن ها ما قلت يا جروجا كو اف بلان ايش كربون حتى انها جواكم ازديش روشنا للشنغالي بچالكيان بداخليان حلوست نشان دكن دوي چارچوبه ده بطيبتي انها حلوست كل شنغالي حتى انها دردكه و هون چاوا دبينن چا دخينن او تشتكي كو بيوز دوي ورا كيرن چيا يعني شوي جواكا ما ازديان الشنغالي قال لي ميلو داري اساس مساجا خو ديار كرن تحذروا يازده لما فرمان شيبو بيرخستن بون بتشك بون بپاراستن بون کسی من خودی در که بوده میکنه مش بکو باوریا هم هزی به درید هم لیرو جبکو جبکا جیان کریه جبکو رو برو دوباره کنه که فرمانه که نپیک نه جبکا ازدیل شنگالی خبر خستن کریه يعني ادمك جوي باراستنا شنغالي دناف تفجر كده خو باراستن جي حفت صالي عطاني كي حفت صالي خو باراستنا شنغالي يرد او دايك مكو يرد مزياده باراستنا شنغالي دكن اساس او برسما هدي مازن يا فرمانا سيسي طبخه جبروي كي اف بيروزي وشانازي كو جمال شنغالي بي كو درب كبه بيتر در كمنا قاضي والهمبري في زينيتا حكمتا عراقي تكوشينا خود دكين شالكي خود داخلين ومساجك النتدن دبي افدر شنغاله خطا مسوره افدر جي بابو كلمه ازيد خانمه ام در شنغاله برنادن ام شنغاله بباريز حتى انك يك نفرك الشنغاله هبه يرو دقالك هاشتاج دجنا فيت او مساجن بيدكو هاتن داين براستيج بيك ديفيجن حتى انك يك ازيك شنغاله ده هبه وي باراسنا شنغاله بردوام بكن جبروي كي وقت قالي كنت تشتكي بس مليمه شاور روحي برخدانا شنغالي ده 14 مدين
روحی برخودانا کوبانی مدی ایرو دیسا دروجابای کردستانی چاوا گلی کرد به همرن هر قادن جهانی گوتن یک گلی کرد یکه işte aynı ev hest piyviste iro jibuy şengali jine bide dora şengali xelbibin xeleke re neden fermanek ne lister civaka izdiye bekir ki çi de fikre bira be fikre de qada siyasi de civaki de iro preskreka me teheza bitkesi tune preskreka me ev ziniyeta ko xwaze disa fermanek lister civaka izdiye bide meşandın servehi jibuy ko ev yek pek ne piyviste gali kurd çaba rojaba bu xata sor iro şengali be xata sor çava mego her yekşme bedele ki be eş ku me ferman di ku civaka izdet her gotine gotiye hatim divana ilahi milledi koşu şairi serit her çeşit tfaqu temaye işte o tfaqu temaye ku civaka izdet her deme gotiye u tüm gotine xodi bide hafte dimleta piştere bideme yani hafte dimleta dua hatikirin her iş daviş xore dua kirin لهر زده اوقجی فرمان هات سر جواکی جبر و جواک دینداری جواکا ازدیه گلی کرد دینداری و برخدان و ایشا فرمانا سه طبقه جبوی و کی بان عمل همی گلی مر هندری شنگالی ده هزا خو تکوشین خو خورتر بکن گلی میل باشور کردستان تایبت herkes ببه خلک دورا شنگالی ببه مرتالکی زندی دورا شنگالی رای ندن کو ev eriş ser şengali bekirin و taybet geli میل Avrupa jی her çaperçi Kurdistan'ı herkes baldar ve tabi herkesin şengali be. Em bittifaka xwe, biyek reziya xwe, bitekuşina xwe, emre neden ferman ekedne çevi be. 2014 me ferman me bawaran netkir ku pek vere. Li îro em vê xeterî dibînin û ev metersênên bazı ku hene li pêşa çavîne. Ji bo ku ev ferman pek ne gerek em ji îro yek deqat em dereng nemînin li şengalê bibin dengê şengalê شرایع گشتی به دقیقه دیپلماسی به یا جواکی ده به یا رخصتنی به ام ببندنگ شنگاله و ام رندن جاره کنی گل شنگاله ده فرمان کنی ده برو بینه هر دمه ام ایریش کرنه و گفن هری داوی کو حکام فیدان کر پشتی روجاوا ام بکه پیشاوی بسکنه و بالا عزمانی خواه بالا فرن ترکیه بگیره زیادتر هردیتنی خواه و ترافیکی هردیتنی دیپلماتیک بردوام بکه جبروی gereken bizanîn ev nel pişta perde hevdîtin yan amadekariya êrişekê bibêjin êdî ne pîwîst ker pişta perde li pêşa perdê vê êrişê dikin amadekariya wekê dikin ji ber wê herkes dizane hedef şengal e û em rehet pir rehet li vê meselê nenerin yani em nebêjin wala tiştek tune li devê derîye yani ne tenê şengal devê Mahmûd jî başûrê Kurdistanê هولر جد هدفي ده سليماني جد هدفي ده يعني ام بيجن ثاني مجار شغالي نراست اجبروي اف خطري برزيدنه وازبان دكم طيبات حكومه باشوري كردستان جد في مجاري ده خطك خو بديار بكن رازبوني خو دي مجاري ده ديار بكن نها تجار ترافيكا كو دبلوماسي كو تي مشاندن وزير كاري در العراق جي بخو دتشا امريكا وی دمی gerek مرف پرش بکن لسر وان ماسا چتی نقاش کردن یعنی گمانی کو ایرو هه لمنی کی کنفرانسا کو هات در خستن دور ده جنونری عراقی ام بیجن وزیر کاری در و نونری ترکیه هاتن باهر و هر کزانه حکان فیدان هر دمی خورد کردن به شرک گورد کردن آویه کی جبرویه کی ام gerek باش بزنیبن ev ne tane botne pratik amade kariya ve چقدر هبیتنی در به چه بودن موسیله چه بودن لبغداد چه بودن او تفجر لشکری کو ایرو زندی بو لشنگاله چکا گرتنا چکان اساس دبرده پلانی دسپیکا ایری شکدن استرشنگ بله حوال فلکناز herkes gerek بله حوال فلکناز ببوره دمام جدی بر بداوی ودشه لی از خوازم ویک جواب پرزیک مش بکنم وک جنک کرد یا ازدیم و هم جی وک سیاست مدار کو خودی تجربه هون میوانی من او یک جب پرسکو سرکی و کاز خوازم جواب بکم هم خبات نوین سیاست هم تجربه و دالی سیاست دنها لدروی ولاد بطایبتی دوی چارچوبه ده هون چند کارن جواکا ما هم یا کرد و هم جیا دیاسپوره و هم جی دوستین کردان دوی چارچوبه ده بدن آگادار کردن او حلوسته که جنها ده لهمبری وان پلانین قریش رابر بکن با آوکه کن هون بکارمن برسف بدن
جخوا ام گشتی هن شنگاله هن دیاسپورای هر چپرچه کردستان به مجاره بله. ده ام یک خطه که تکوشین ام نهاد مشینن به نقاشم شنگاله راجی ایرو هشته که درکت دست خود سر شنگاله راکن به ایواره درکت پیش بله. جعال دن وجد خدا دیپلماسی ده هودانی ما بردوام بکن نه تنی به داخل که چاپمنینا به تکیتین دیپلماسی نه بله. تنی لولاتی که لحمی ولاتین اوروپا بله. والبرلمانتوی جهانی جی اف مجار ایوال روجبه ام هوددن هشانه جی بچن شنگاله ام بام جی دکن همه رای گشتی herkes برای خود ده شنگاله بچن وی روشی ببینن yani قاده دیپلماسی ایرو قاده که جواکا ازدیه herkes دزانه دولتین اوروپا 14 ولاتین جهانی کو فرمانا شنگاله سی تابخی وک فرمان قبول کرن ام بام دکن وان 14 ولاتان کو ایرو او کسی کو وی روجی فرمان قبول کرن ایرو جی رنه دن فرمان کیمنه چه و دوی بشه ده وی کارو بالمه بردوام کرد بله فلایتنا سوجام هم سیاستمدار و هم برێژی پارلمنترا هدفی بۆ ji bo mêvandariya we û weke jineka Kurd a êzî li pêşiya me bû mêvana me ji bo bejdarbûna we em gelek gelek spasiya we dikin. ام جی سپاس کن سرکفت Belê bînerên hêja em li vir digêjin dawiya bernama xwe ya rojef ya îro û dibêjin heta sibe carekê dimê pêşiya we her şad baxtewar.